mabati. Ramogi TV. Kwa dhimbele nyakoro mgaji wa ngateri nyaka kadhoad na mchumbi kama jaten piny Kenya William Ruto osingo tiyone oganda jokenya duto kao kodeo kaka nogigoyo mbule yiero mokalo. Utemare osingo jiwo sekta mar lupo mapachoka no wuoe kaunti ma Lamu e kinde mano yore nyasi mar Lamu kaka bende no osingo ni piny Kenya medo goyo mbaka gi pinje maoko mano mar bero hala kindi Kenya gi pinje go kaka achiel kuom yore mag bero chumi mapachoka. Ne en nyasi mar Lamu manori oganda mopogore kaunti ma Lamu. Nyasi no yore gi jaten piny Kenya William Ruto manopo oganda jokenya kuom timo yiero mokalo yier kwe kosingo yo oganda jokenya. Asante sana kwa sababu mulipiga kura na tukahakikisha sote kama Wakenya ya kwamba tuweke historia mpya ya taifa letu la Kenya, kwamba sisi ni watu wangwana, sisi ni watu tumekomaa, tunaweza kupiga kura bila fujo kwa njia ya amani. Mimi nawashukuru sana. Ya pili, mimi nataka niwahakikishie kama kiongozi wa taifa ya kwamba nitaungana na hawa viongozi wote tuweze kufanya kazi ya maendeleo ya taifa letu la Kenya. Ruto singo dhimbele gi gero kembe kaunti ma Lamu koseo mokalo tim mar tongo yiende kendo otiyo ge yor tedo kwacho ne piny owacho biro neno ni ot ka ot obedo gi gas mar tedo kuom thuolo mar higni 3 mabiro. Nimekuja Friday kuanzisha Dongo Kundu kampuni ya kwanza kuanza mambo ya special economic zone. Pale tumepata kampuni itaweka shilingi bilioni 25 kutengeneza kiwanda ya gas, kuhakikisha ya kwamba tunabadilisha ile taratibu tulio nayo, hasa mambo ya kukata miti na kutumia katika upishi kama kuni. Na ndio nimesema juzi, miaka 3 ijayo tutabadilisha, tuhakikishe ya kwamba kila homestead, kila mji, kila boma itakuwa na mtungi ya gas ambaye itapatianwa na serikali. Jaten piny Kenya osingo loso lwasi makare mar dongruok ne jolupo ma Lamu ainyato mago machenrogi mag lupo sebedo kod rochruok. Leo hapa Lamu tumekuja na shilingi milioni 50 ya hawa beach management committees ya hapa Lamu, na hiyo ni awamu ya kwanza. Nitarudi hapa tena mpaka tuhakikishe ya kwamba wale watu wote ambao wamepata matatizo ya uvuvi kwa sababu ya hali mazingira na mambo mengine tunawashughulikia. E sekta no malupo bende, jaten piny Kenya osingo loso baraf mag kano rech dho wedhe ma Lamu mar duoko piny lal mithoro kel gi kethruok mar rech. Pale kwenye port tumekubaliana ya kwamba hapa tunaweka fish port ambaye itatusaidia mambo ya processing, mambo ya kuongeza dhamana ile samaki tutatoa hapa baharini. Tayari nimetangaza Friday ya kwamba fish landing ports, fish landing facilities tutaweka Mkowe, tutaweka ingine hapa Kipini, ili tuhakikishe ya kwamba wavuvi wetu wote wanapata facilities, wakivua samaki baharini wawe na usaidizi ya cold rooms, wapate mahali ya kuland hiyo fish, tufanye processing, tuwasaidie ili samaki siziharibike. Ruto osingo siro dongruok mag counties ma pachoka kuom keto omenda tenge kaka achiel kuom yore mag bero ngima johala matindo. Tumekubaliana na huyu Isa Timami, tunaweka hapa industrial and aggregation industrial park ambaye mutatumia kukusanya mazao yenu yote. Tutawasaidia pale na cold rooms, mahali munaweza kuweka store, munaweza kungojea, munaweza kupanga biashara yenu. Bende osingo bero yore mag somo e gwengego kaka achiel kuom yore mag bero ngima jodak go